Лозово 61,09%, Македонски Брод 59,66%, Пробишти 56,43%, Ранковце 57,07%, Росоман 58,69%, Старо Негоричане 52,26%, Општина Чашка 65,50% и Чучер Сандево со 51,74%. Од општините каде што се забележува најмала излезеност со пресекот во 17 часот, тоа се Шуто Ризари 30,38%, Радовиш 31,57%, Маврово Ростуше 25,89%, Пласница 32,87% и Врапчиште со 20,94% излезеност. Статистиката за градот Скопје вели во општина Аеродром излезеност 39,32%, Бутел 42,29%, Газибаба 35,55%, општина Ѓорче Петров 37,73%, Карпош со 42,86%, Кисела Вода 39,37%, општина Сарај 47,94%, Центар 42,35%, Чаир 45,09% и Шуто Ризари 30,38%. Само за споредба со локалните избори во 2021 година и пресекот тогаш во 17 часот, процентот на избирачи кои што гласале во избирачките места до 17 часот во 2021 година изнесувал 41,38%. Секако мораме и да дадеме мал технички осврт во однос на текот на гласањето. Гласањето се одвива непречано, сите гласачи си го стваруваат без проблеми своето избирачко право. До сега до Државната изборна комисија нема пристигнато никакви поплаки, односно проблеми или неправилности со кои што избирачките одбори се соочувале на терен или пак избирачите се соочувале исто така во процесот на остварување на своето право на глас. Она што станува како наша должност е да апелираме до изборните органи да не се попречува работата на медиумските работници, односно да не се побарува од медиумските работници акредитација од Државната изборна комисија, бидејќи тие не подлежат на процес на акредитација, како што е тоа случај со странските новинари и нормално меѓународните и домашни наблюдувачи, кои што подлежат на процес на акредитација согласно изборниот законник. Ви благодарам. Повелете. Благодарам. Të nderuar pjesëtar të mediave, të nderuar qytetarë dhe qytetare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të nderuar prezent mysafir. Komisioni Shtetëror I Zgjedhjeve akumuloi të dhënat për jehonën e votuesve deri në ora 17 nga gjithsej të 3221 vendvotim, nga të cilët 673.052 votues e kanë shfrytzuar të drejtën e tyre të votës. Thënë kjo në përqindje, jehona e votuesve deri në ora 17 shkon në 39, presje 61% në nivel shtetëror. Sa I përket komunave të cilat kanë jehon më të lartë të votuesve, do të përmendim disa. Komuna e Vevçanit me 61 presje 84%, komuna e Demirkapis me 57 presje 65%, komuna e Dojranit me 60 presje 91%, komuna e Zelenikovës me 52 presje 77%, komuna Konqe me 55 presje 13%, komuna e Krushevës me 60 presje 31%, Lozov 61 presje 0,9%, komuna e Makedonski Brodit me 59 presje 66%, komuna e Novacit 65 presje 75% dhe shumë komuna tjera të cilat e kalojnë përqindjen në mbi 50. Ndërsa, sa I përket komunave të këtë cilat vërehen jehona e votuesve më e ullët, do të veçojmë komunën e Vrapqishtit me 20 presje 94
Мавров де Ростуш me 25,89%, Пласниц 32,87%, Радовиш 31,57% dhe komunën e Shutorizarit me 30,39%. Po ashtu, jehona e votuesve për votimin për kryetar të qytetit të Shkupit dhe për antar të Këshillit të qytetit të Shkupit tregon të dhëna të njëjta me jehon të votuesve prej 39,61%. Ndërsa në komunat ku votohet për këtë lloj votimi, komuna e Aerodromit me 39,32%, komuna e Butelit me 42,29%, Gazibab me 35,55%, Gjorçe Petrov 37,73%, Karposh 42,86%, Kiselavod 39,37%, Saraj 47,94%, Komuna Qendër 42,35%, Komuna e Çajirit 45,09% dhe Shutorizari 30,38%. Krahasuar me jehonën e votuesve 2021 në po të njëjtën kohë, atëherë jehona e votuesve ka qenë 41,38%, kështu që vërejmë një ulje prej 1% e pak tepër sa i përket këtij krahasimit. Me këtë rast do të doja të apeloj deri te organet zgjedhore sa i përket punës punëtorëve mediatik që mos t'i pengojnë të njëjtat në kryerjen e punës së tyre. Potencuam edhe më parë për identifikim të punëtorëve mediatik në për organet zgjedhore atyre nuk u nevojitet asgjë tjetër përpoq së bexhit të lëshuar nga shtëpia mediatike apo shoqatat ku ato marrin pjesë, e kam fjalën këtu konkretisht për mediat e vendit, ndërsa sa i përket procesit zgjedhor deri te Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, deri në këto momente që po e mbajmë preskonferencën, nuk është raportuar asnjë paregullsi dhe çdo qytetari është mundsuar realizimi i drejtës së tyre të votës. Ju falenderit. Александар Динев, Сител телевизија. Дали на сите гласачки места треба точно во 19 да заврши гласањето или ќе има некаде продолжување? Гласањето, како што знаеме, започнува во 7 часот наутро, завршува во 19 часот, со исклучок на избирачки места, доколку се појави потреба за продолжување на гласањето, доколку имало прекин согласно изборниот законник за продолжување на гласањето. До сега немаме најава за таков случај, доколку во наредниве час-два се случи такво нешто, тогаш има процедура како се постапува по тоа прашање. Повелете. Се извинувам, ако може само мало појаснување, че 31,38% во 2021 била излезноста на ниво на град Скопје, тогаш како е споредбата на ниво на цела држава, ако може? На ниво на држава е овој податок за 2021 година. А за град Скопје? Немаме во моментов статистика, ама се поклопуваат секогаш тие бројки. Барам. Веднаш после 19 часот, околу 19:03. Тоа е одговорот, го добивте. Друго прашање нема. Ви благодариме многу.